mina ukuthi bengutsotsi or bengisigebengu bengisile uyangithola nokukhula lento okufuna ukuduma ubuclever into nje bengiyenza for fun angizange ngikhuleke ukuthi ngiyasokola ukuthi kwamele ngiyoyifuna imali eskipa or ngenzeni. I was doing just ukuthi ngaziwe ngibonwe for fame engekho and kube ngazenzelani ngaziyela esigela kube sho ngaye ema university atop la eSouth Africa ngagcine ngitop. Mina ngizalele khona lapha eNdofana. Mina ngikhulele endaweni ukuthi yabe kurafe kasi. Thina sikhule sigrand angeke ngisho ukuthi bengiswela or i-background yami bebheda ukuthi ngenze yonke la ile ngayi. Yonke la ngilesi yenza ngale nto ukuthi estradeni ufuna kuba famous. Ufuna kuba nesithunzi na ukuthi ayiwacavi ukuthi hayi uPluto loya. And manje uPluto lo kanje uyahlanya lo muntu loya samsaba. Mara uPluto mkafika endlini kuba umntana. And khona enye Clever beyisitshela kanje uDisco ithane na mele niboshwe noJayivela amakhekhe lebusasa ne 2020 July nge-3 suke la eKasi nomunye uCherry Vice Jozi uCherry uyobhaya kuleya boutique mina ngihebisela le Clever lezi imali ngibashange somoya ngithatha le bag ephethe imali ngiphuma ngeshort ngihebisela iboy kushukude leli bicycle kanti ingami lengaphandle seyavalwa le boutique lo Cherry abaleke nami ngiphuma indlela yami le Clever lezi ngigijimise ngekari bazi ngigijimisa ngekari ngihambela la pavementini zihamba la le Clever le ingishayi ngeganda yini senzane la uthi kushaya ingami la le boutique ngene kwelinye flat la eNewtown Junction eNewtown ngene mazi ngithola le phezulu kwe3rd floor ingishaya ngathi ushort emuva shuthi lezi ngilahlela khona va phansi eflatini uyangithola sengilele la mara ngisaphefumula ngibhekile yonke lento kanje mangisuka phezulu ushuthi ngilahle ngiwa phansi kanje ngibhekile shuda ngithi ngifoster ukusukuma mangithi ngishanga inqindi phansi ngithi this body part le ingena einyaweni shuthi ngiba ngathi ngiba mncane ngivele ngilale yabo ngihlezi kanje uvele linye sesteri liphethe ama chips nenzo ngiyalikhalela le sesteri babalekile baphume babaleka la eflatini sengisele ngi1 sokuzala abantu abacashe la uyangitshwana naba la sebagcwele vele ambulance Charlotte Maxeke ngena kanje unconscious sengilele ngi-unknown shoot nala ekhwameni bathola ama drugs nemali akunanto eshoyo ukuthi ngubani mina ngivuka after 8 days sebangoperatile bangenze yonke into sibedlela nawo sengisesibedlela manje ngisuke kule ndawo lengikuyo ngiye trauma ngisuke trauma bangenzele bangibhukhele indawo erehab bathi rehab ifizo bona bayibiza as rehab ngisuke bathini thela mkhorwana le Fosloras ama number wonke abalekile la ekhanda sengibatshele nje igama nesibongo efayilini bayabhala ama number lahlekile iCovid abafuni umuntu esibedlela ngine Covid ngayi ngiya quarantine ngisuku isolation ne Covid sengihlizla anesibedlela sengihlizla lapha esibedlela after 14 days vele ngiye trauma suke trauma bangenzela iwheelchair na emfethi inyawo ngithi azishifti zihlezi kanje azinyakaza zenzi next enye ithi hayi lo muntu lo hayi nokuhamba ngeke asahamba lo hayi yo lela ngayelana kushuta ngizange agawula next langa lonke amabeza sebangimeja for i-wheelchair ngithi awunkosi yami ayingaze ngavelelwe emhlabeni wonke umvuzo lo uganga lo angizonya manje angithi isestere lami liyathola ukuthi vele ngikhawathekile in sengihlezi manje esibedlela isikhathi eside angitshela isestere lami ukuthi mina sengifuna ukuhamba isestere lami lithi emfetibheka mfethu wena
Akunandawo ozohlala kuyo la endlini ngoba unesibhedlela bakudischarge ngosidischarge. Avele ngiyedladleni eForbes akanti kufike vele enye out yami la vele besisipana sonke la eMayfair eBolton Nut ingithathe iyongicashela umkhukhu shudoni icasha umkhukhu la efika ihlale la kona ingcosa sedladleni anomntana nayo ayohlala la akabole ingcosa semzini ezone 5 hlale la mina emkhukhwini wakhe amnandi amangidlomile la emfethu ngithi ngikwazi ukwenza next akasho ukuthi mangihlezi kanje empedeni ngibhemela iCrystal empedeni mangiduma ngihlale ngihlezi la empedeni ubusuku bonke pressana nefoni angina movement emfethu you won't believe mfethu sithi January February March ngey7 sigidlile ngey8 March iwheelchair besishiya ngaphandle sonke lesikhathi emasithi avuka ekseni akuna wheelchair ngey10 ngiya birthday sebangishaya wheelchair la kuThuthi bangilimaze abangilimazile la kuThuthi ngine walk walk ngithi ngiyanqenga ngayo mfethu gilikiti ngithi ngiyanqenga gilikiti ungakazi uSpanish before bengakaze mina lewentanga bengiphatha inyungu khona bengikukwa mina ukuthi ngiyoshaya 69 ori makungana muntu nginesinye isigubhu kanje esibhedlela bangasona lezi ezeplastic ekushayela ku 69 nje uthi awubeka sipana ukusifaka ijiki yasifaka insipho asihlina sithele shoyivati asibeke asifake le pipe le lona se toilet eclean ngayo la abuya ngigabeke yiwe yazi naye makaphumile uzibeka la iduzane izinto zami mangidlome ngi1 emkhukhwini angisena wheelchair it's sick ayikho lento le ukuthi ngizohlala kanje empedeni ibirthday yami ithe suka la eForbes ngephiriphiri shuthi ziyatatazela zenza kanje inyawo zami ziyashake ngiba uma 4 hours ukusuka la eForbes uye phiriphiri ngiba uma 4 hours imvula inethi iphelele phezukwa icala izithuli iphelela phezukwa hlezi la main roadini la isifihle ngesihlahla ayiphelele phezukwa imvula vele ngehla empethe sengisona asazi isona amani ngihlala ithini sesiterla manta ngabheka ngiyabona indaba yakho seyadonsa uzohlala la ayingibuye la sengumuntu encengayo la ejardini ngiyancenga uma 7 months ngiyancenga 2 ama crutches ngiyancenga Johnny Walker ngiyancenga ayinini ngilahlele la kale tot vandag sekuna 2 years songivangela i1 shuthi nabafowethu basanokusho ukuthi mfana Pluto le outlets le uthawo behlala idala out ezikutshontshela iwheelchairs kulayini kanti mase sibuya istroke akithi yazi la ekubhemeni kunjani ngihamba nyafokisisa phela enye out yami ngitshela idayi iwheelchair yakho wathumela ukuthi bayitshontshe shuthi uNkulunkulu bekafuna ngisukume but hayi ngendlela esimpule one hard work shuthi kwamele ngizwe ububhlungu uyangithwala la ngezwe ububhlungu kakhulu ngibona ngiyankaza angikwazi ngihlula nokuzibhayela iskipa iteki mangithenga li1 ngane lingakavuleki angilithenge li siyankaza angitshele lo cherry ngidami mina sweetheart ibheka sengizwile ukubheka ijeni yami yokubhema yaphelela ingako nanobe ngitshela ngithi bengicabanga ukuthi mangathola isponsor okabantu abangangihelp angivule idayile ifoundation elamajita ngikawuzayo ngoba mina ngikawuzile iminyaka ebhaya more than 12 years ngibhema iyeka ama drugs ngizihlelele kanje ingaya ngerehab ungatshelwa ngawumuntu ungancengwa ngawumuntu ukuthi imfedekela dayideni mina amajita kushuthi ngwila nje ukwanceda amajita uyangithola ukuthi ngathi ngelinye ilanga one of abantu engibacavayo abafowethu bangavuka abafana nami ayukuthi ngithi ngifuna abafane nami as such but babe good example kule future le esibhekile la emva kwethu phela labantu khona abantwana ukuthi babukela kithi and manje njengoba kukanje yini into abazoyibukela kithi makube thina
ku-off ramp thina phela ku-off ramp la idea ngisithole nabantu abangaba createla imisebenzi yangithola ngoba iAmbach baningi abantu abashaya iAmbach ipande zezandla ngoba bafethu ababhaya isigela abasicedanga most manje kungcono mabazothola imisebenzi ezandla yabo even nawo lama leadership akhona ukuthi angabakhipha kule nto leyo kubhema yabo. Why wena uhlupha ngabantu abangawuzayo la? Ukuthi ngindlulile kule idea ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ukuphila ngokubhema. Uphilela into eyi-1 mawuphilela ukubhema. And manje mangilibele ngibabona kanje bakhawatheka kancane kancane ngiyabona ukuthi akukho la baya khona maka sho nabo bayalifuna uncedo ukuthi abazi ukuthi bangacala kuphi. And manje mina if I can be their start sho bona bangakwazi ukuzifinishela lento le mina engicalile ngoba mina akukho ukuthi ngizoya naye erehab angayiswa yithi thina sifike simringele bambhuke in ukuthi makachubeka yena abone ukuthi lento yamsebenzela or ayimsebenzeli izophuma kuwe but thina sobe sifakile i-effort nespirit sethu sokuthi lo muntu lo sifuna ukumbona awumuntu ongcono kusasa. It was a blessing in disguise ukudubuleka kwami nabhuti ngoba ungibonise izinto ezibhaya emhlabeni. Ukuvange wheelchair kukhosa isilonda esihoti esingavaleki emntwini engcondweni yomuntu shoot mental physically shoot uba nenye enga umuntu manje angakushanga empama uhlezi la phezulu wheelchair ashifte 5 steps away athi angeke ungenze next yacava la ngifrustrator kanjani yangithola shoot inkhosele nada kufizo bangitshela ukuthi ayide ngilena ntango zoba ne stress zoba ne anger zoba nama dayidingi namamutsi kushuthi uzoba ngathi uyahlanya mentally makube awukho fit ungagcine uzithola so uhamba ama psychologist uyangithola ukuthi bakucheke wena ukuthi kahle kahle ingcondo yakhe isase grand na mawungaka accept mina ngancedwa ukuthi vele ngazitshela ukuthi no nganje ngikule simo into kumele ngilwele ukuthi ngibe ngcono kule simo engikuso. Uyangithola ngithi ama-gents wona ekuthi akule age yami angasazi istrata awachubeke kanjalo istrata angasilandeleli ngoba istrata sihlula umasipala istrata kunzima la estrateni akuyanyiwa la estrateni sihlula umasipala thina bese sizitshela ukuthi siyiclever masenza izinto ezirong kanti besiphayiza ukofremp cala la esazithola sesenkingeni ukuthi zindlula amandla ethu namhlanje ngihamba ngestick and bengasinto engiexpectayo ngoba mina ngizalwanga ngikanje into engizitholele yona la estradeni ukuzitshela ukuthi ngiyazi ngingazi